Burundi bwifuza kumenyesha inama y'icyubahiro ko bwafashe mu buryo bukomeye cyane ubutumwa bw'ibisasu bizaturutse mu Rwanda ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 bizagabwe ku butaka bw'u Burundi muri komine Cibitoki bigakomeretsa umugore n'umwana. Ibi ni ibyatangajwe n'intumwa ya Repubulika y'u Burundi mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Ni ibirego bikomeye kandi bikaze u Burundi bwazanye nyuma y'ibyabaye mu Cibitoki ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025, aho Burundi bwatangaje ko hari ibisasu bizaguye ku butaka bwabo bigakomeretsa umugore n'umwana mu Cibitoki. Kuri ubu leta zunze ubumwe za Amerika nazo zagaragaje ingaruka zikomeye zibiri kubera mu karere, aho rero uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika nawe yagaragaje ko ibi binyuranyije n'ingamba za diplomasi zigamije kugarura amahoro zirimo peace process, mediation initiatives, confidence building measures, by'umwihariko zashyigikiwe n'ubuyobozi bwa President Trump. Muri aka kanya ariko ntabwo tubibuze kugaruka ku byatangajwe na Amerika cyangwa se Ubufaransa cyane, byo turaza kubigaruka mu makuru ya cata, ahubwo muri aka kanya tugiye kubabwira mu Kinyarwanda cyangwa se gutranslatinga iri jambo ry'uhagarariye u Burundi, tubabwire ibyo atangaza ndetse n'ibirego bikomeye u Burundi bufite ndetse n'ibyo bagaragaza bagiye gukora. Ariko hagati aho Amerika iragaragaza ko mu gihe hatafatwa ibijyanye n'ingamba zikomeye ku birebana n'ibyemeranyijwe bishobora kuza kuba bibi cyane. Nkuko rero byatangajwe n'itsinda ry'abanyamerika, biravugwa ko kuri ubu ngubu rero ibijyanye na planning and coordination military operation atanga direct military support, nkuko rero bigaragara mu byatanzwe na Amerika. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kuri ubu, leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa baragaragaza ko bahangayikishijwe bikomeye n'ibikomeje kugenda bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibi bikabije nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Tudatinze rero reka tubabwire ibyo iyi ntumwa y'u Burundi itangaza kubiri kuba. Tubahaye ikaze rero ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ndetse nawe wajyaga handi gumaha, kuko nitwe turashyikiriza amakuru y'ukuri atabogamye kandi agezweho. Uve handi bakubeshyaga uze hano. Reka dutangire rero tubabwire ibyo uyu Murundi atangaza. Uburundi buramenyesha iyi nama y'icyubahiro ko bwafashe mu buryo bukomeye cyane ubutumwa bw'ibisasu byavuye mu Rwanda ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 byagabwe ku butaka bw'u Burundi dans la commune de Cibitoki, blessant une femme et un enfant. Bigakomeretsa byagabwe muri komine Cibitoki bigakomeretsa umugore n'umwana. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse. Dufata iki gikorwa nk'iyishotora rikomeye kandi nk'ikimenyetso cy'imyitwarire iri mu bushotoranyi n'ubushake bw'intambara. Que nous condamnons fermement. Je tiens à être ibyo bikaba ari ibintu twamagana ku mugaragaro kandi tutazuyaza. clair. La retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables ndashaka kubivuga neza kandi nta kuzuyaza, kwihangana bifite imipaka. Nibi bitero bidafite inshingano bizakomeza. Byatuma bigorana cyane kwirinda ko habaho intambara yeruye hagati y'ibihugu byacu byombi. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage
de la Uburundi ntibushobora kwemera ko ubusugire bw'ubutaka bwabwo bukomeza kuvogerwa inshuro nyinshi légitime défense conformément kandi ubwihaye uburenganzira bwo kwifashisha ubwirinzi bwemewe n'amategeko à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. hashingiwe ku ngingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. Uburundi buracyari umufatanyabikorwa wizewe mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras. Nubwo bwagaragaje ubunyamwuga n'ubutwari mu kurengera abasivili mu butumwa bwose bw'amahoro bwitabiriye, Uburundi ntibushobora kwirengagiza cyangwa se guceceka imbere y'ibikorwa by'ubushotoranyi no kuvogera ubusugire bw'ubutaka bwabwo. Face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Ntidushobora kwihorera imbere y'ibitero bigabwa ku baturage babwo kandi ntidushobora kwirengagiza ibikorwa bihungabanya ituze n'umutekano w'imipaka yacu. Notre message aujourd'hui est donc Ubutumwa bwacu uyu munsi ni ubutumwa busaba kwitonda, gufata ingamba zikomeye ku makosa yagaragaye neza no gushyira hamwe mu bikorwa bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, akaba rero mu burasirazuba bw'akarere, akaba rero ari igice cya mbere cy'ijambo rikomeye uyu uhagarariye Burundi yavuze, aho rero hari ikindi gice n'ubundi tugiye gukomeza kugenda tureba ibyo Burundi bugaragaza ndetse nuko bubona ibintu. Kugeza ubu ngubu rero bikaba bigaragara ko Uburundi bukomeje kugenda buzamura ibirego bishya, bukomeje kugenda buzana ibijyanye n'ibiri kugaragara muri iki gihugu, bakaba rero bakomeje kugenda babivuga muri ubu buryo. Reka rero dukomeze tugende tubabwira icyo Uburundi butangaza ndetse n'icyo bakomeje kugenda bavuga. Uyu rero ni umunyamerika nawe watanze wagaragaje rero aho Amerika ihagaze kubiri kubera muri Uvira, aho rero nawe yagaragaje uko ibintu abibona, agaragaza ndetse n'ingaruka zikomeye bishobora kuza guteza. Ibi rero byo turaza kubigarukaho mu bundi buryo, mu yindi nkuru ni mu bidusaba. Icyo twagiraga ngo rero tubabwire ni ibyatangajwe n'u Burundi cyane cyane biri kubera muri aka gace, mu gihe rero Burundi buri kuvugwaho cyane cyane ko bukomeje kugenda bugira uruhare mu bikomeje kugenda biba, ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ikivuga, nabyo nimuza kubishaka muraza kutubwira tubigarukeho. Wenda dukomeje kugenda tureba n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka karere, ni amakuru ajyanye n'ihungabana ry'umutekano, aho rero M23 iri gutangaza ko yagabweho ibitero bikomeye, iri gutangaza ko kuri ubu indege z'intambara zikomeje kugenda zizenguruka mu kirere bagenzura, zikomeje kugenda zitera abaturage kwimuka, nk'uko rero umutama wacu uri ku mirongo imbere y'urugamba agiye gukomeza abitubwira. Bari guturuka muri Tanganyika kuko maginga ya yego indege z'intambara ntabwo ari za 23 ziri muri Tanganyika, yego ari nayo ziri guteza ibibazo muri utu duce. Nk'ubwo iyo skori 25 yarashe bombe mu Mikenke, yego ni ya AVIS, yego nagira ngo nkubwire neza yuko nk'uko nari nabikubwiye, yego twaba twiteze urugamba rukomeye. Abatabizi neza babe bari kubyina intsinzi, ariko bigaragara umwuka si mwiza muri utu duce, kuko hari udusantire utasangamo n'umuturage n'umwe biturutse
biturutse kuba bo bafite amakuru nakubwiye yuko yaba igisirikare cya FARDC ndetse n'abawazarendo yego bahishwe n'abaturage muri rusange. Urumva abaturage bafite amakuru, nta kuntu umuturage yaba yumva atekanyemo, kereka nk'udusantere tumwe na tumwe twagezemo ihumure. yego ntabwo wambwira ngo umuturage yamaze kumenya ko nta kibazo gihari, ugasanga duce tumwe na tumwe nimba byaba ari bamwe nyine bafite ikibazo cy'uko wenda batari bayoboka se, ariko dusanzwe tumwe na tumwe rwose urahagera ukabura umuntu n'umwe, ugasanga baragiye he? bari mu bwihisho mu bigaragara. mu gihe baba bari gutahuka ariko benshi baracyari mu bwihisho, kereka uduce tumwe na tumwe, ariko ni duce cyane. zatangiye kujya muri iyo ryari? magingo ya kuva muri 2023 itangiye kugenda isubiza abasirikare bafashe amatekwa, igiye isubiza abasirikare igihugu cy'u Burundi. yego nibwo ubwikango mu baturage rwaje, ndetse bigaragara neza yuko abaturage bashaka kuba bafite amakuru yuko ingabo z'u Burundi byari ubwihererutso kugira ngo bagaragaze ko bashaka amahoro, y'ukundi bashaka kuba bakwereka M23 ko baba bavuye ku izima. yego ibyo rero nibyo bigaragaza ko isaha n'isaha urugamba ruri bukomere kandi muri utu duce twose, kuko aba-FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bariteguye. Nakubwiye yuko imyitozo ikomeye ntibikirimbanyije. biteguye iki bwana Safari? biteguye kureba buryo ki bahangana n'izi nyeshyamba za M23. yego kuko nyuma y'aho umujyi wa Uvira ufatiwe, yego imyitozo yarongerewe nta kuruhuka. ubundi mbere ho gatoya bakirwanira za Kamanyola, yego baritozaga ariko ntabwo byari biri ku rwego ruhambaye. ariko magingo ya imyitozo imeze nabi mu ntara ya Bujumbura. yego ni mu gihe muri Tanganyika muvuma yahagaze. yego uretse izo ndege n'amadrone nyine ari ku burinzi, ubwo ni uko bimeze, bishobora kuba byakwereka ko aba-FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi baba bari mu myiteguro ikomeye cyane, aho batangiye kureba buryo ki basa nk'abashaka kugira ngo barebere hamwe aho M23 yaba ihugiye. yego ntibivuga ko n'ubundi kuva ibyo bitero byakubura. yego mu mirembwe n'ubundi M23 yagezeyo ihura na twirwaneho, barayambirana cyane. yego bishobora kuba aribyo byateye ihuriro rya FARDC ubukana, ndetse no kuba batangira kugaba ibitero bikomeye by'izi ndege muri ibi bice bya Minembwe. yego bwana Safari, ndagira ngo unyemerere tujye kwarabana n'ububanyi n'amakungu turebe byatangajwe na ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yagize ibyo ivuga ko biri kubera muri Uvira, ndetse ivuga no ku bijyanye n'ibyavugaga ko hari abasirikare b'u Burundi bafashijwe gusubira mu gihugu cyabo. na ambasade ya Repubulika y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje kuwa kane ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025 ko yamaganya amakuru yatangajwe na radio Okapi avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari mu nzira basubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba bakoresheje korodoro igenzurwa n'inyeshyamba za AFC. mu makuru ya radio Okapi
byari byavuzwe ko uruhande mu ruhande rw'abasirikare b'u Burundi rwabonetse ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 ku mupaka wa Gatumba basubira mu gihugu cyabo mu gihe ngo bari barinzwe n'umutwe M23 ugenzura bimwe mu bice by'aka gace. Nyamara ambasade y'u Burundi barizwe Kinshasa yamaze guhakana iby'aya makuru ivuga ko iba ari ibinyoma bizambaye ubusa ndetse bidafite ishingiro iryo ari ryo ryose. Mu itangazo yashyize ahagaragara, ambasade yagaragaje ko force de défense nationale du Burundi zitajya na rimwe zinyura mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwari itari ya leta, kandi ko nta gikorwa na kimwe cyabaye cyo gusaba ko abasirikare b'u Burundi banyura muri koridoro igenzurwa na AFC. Yongeye ko ayo makuru ari amakuru y'ibinyoma afatwa nk'ibitekerezo bidafite ishingiro. Uburundi bunavuga ko bwamagana ko kugumana umurongo ushingiye kuri transparency n'ubufatanye mu by'umutekano n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Banibutsa ko ibikorwa byose bijyanye no kwimura cyangwa se kumenyekanisha ingabo zinyura bibera mu mucyo no mu buryo bwemewe n'inzego zombi ndetse bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga. Ambasade y'u Burundi rero irasoza inasaba ibitangazamakuru byo mu karere kugira umwuga wo gutangaza no gutara amakuru mu buryo bwizewe, birinda gukwirakwiza inkuru zishobora kongera umwuka mubi cyangwa se guteza urujijo mu gihe umutekano w'akarere ukomeje kuba ikibazo gikomeye. Ngayo nguko rero bwana Safari ni ibyatangajwe na ambasade y'u Burundi. Ndagira ngo noneho ukomeze tubwire n'ibindi tujye ku zindi aksi mbere ko turi buze no kuvuga ku makuru dufite yo muri teritwari ya Warikare. Icyo nakubwira cyo nuko twiteze urugamba rukomeye mu ntara ya Tanganyika. Yego. Atake yaje kuko nakubwiraga yuko abasirikare benshi b'ihuriro rya PASDC bahungiye mu ntara ya Tanganyika. Ndumva narabitubwiyeho. Yego. Aho birumbiye mu mujyi wa Keremi. Yego. Ubwo urumva uko byagenda kose ntabwo wabura guteza imvururu bitewe n'abawazarendo bafite ngo disipurine nkeya. Yego. Uburyo bwabo ni ugusahura nicyo kibakwiye kuko nta musaza ndetse nta ubutangire ya FARDC. Ubundi abawazarendo bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibitaho ku rugamba, bo bishakira ibibatunga. Urumva rero ntabwo babura guteza imvururu n'akaduruvayo biturutse mu gusahura. Yego. Niyo myigaragambyo cyangwa n'izo mvururu ziri kumvikana, bashobora kuvuga ko byaba ari urugamba rwatangiye, ariko magingo aya nta take n'imwe yaba yakozwe n'iri huriro rya FARDC kugira ngo ibe yasakirana n'iyi mama 23. Ahubwo mu bigaragara, yego, birashoboka ko iri huriro rya FARDC ryaba riri gushaka kureba ko mama 23 iri maso no mu tundi duce ngirebe ko mama 23 yaba yaragezemo kugira ngo igire uko yitwara, kuko n'ubundi niho bari banyanyagiriye muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Muri ibi bice byose ndi kugenda mubwira. Ibihe bice? Ndi kukubwira nko mu bice bya Minembwe, muri utwo duce twose. Yego. Ndetse no mu ntara ya Tanganyika niho n'ubundi ihuriro rya FARDC ryatembereye. Yego. Kuko bivugwa ko hari aksi ikomeye iri mu gace ka Tugumu. Yego. Tumungu. Ubwo naho ni mu Minembwe, ariko nyine ngo niho hari aksi iri n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Yego. Ubwo muri aka gace nyine biragaragara ko bo bashaka kureba buryo ko gusuzuma ngo barebere hamwe ko mama 23 yaba yaragezemo bitari byo kubeshya nyuma yaho mama 23 igeze mu Minembwe igahura na Twirwaneho bagahuza urugwiro. Yego. Ubwo
ubwo nivuga bya bindi byo gushotora nyine kugira ngo barebere hamwe uko byifashe. Kugeza ubu byahinduye iki? Kugeza ubu icyo nakubwira cyo abaturage bamwe bari batangiye kugira umutekano ndetse bamwe batangiye kugenda basohoka mu mazu, ubona bakomeje kugenda icyizere cyiza ko umutekano hari. Yego. Ariko magingo hari udusantire nagenda nyuraho rwose ukaba utabonaho n'umuntu n'umwe. Bwana Safari, ntitwabura gukomoza kwavugwa muri societe civile. Kugeza ubu ibijyanye n'ubutabazi bihagaze gute muri ivyo bice? Abaturage bakomeretse, abapfuye, dore ko mu butumwa yatanze yavuze ko abantu barenga 70 bapfuye muri operation yo kwinjira muri Uvira. Kugeza ubu kubirebana n'ubutabazi kuri societe civile bihagaze gute? Nagimbere abo bagiye basanga kuko ari n'imitego yari itezwe ngo ni amagrenade, ntabwo ari ambushi, ni amagrenade yari agiye ateze. Yego. Ni igikorwa n'ubundi izi nyeshyamba mama 23 yagiye ikora nyine igenda itegura ndetse inareba buryo kijyana abo bantu ku buvuzi kuko babagejeje kwa muganga. Ni ibintu bigaragara yuko ubutabazi bwo bwaboneka ariko budatanzwe n'imiryango bajya bavuga ngo iharanira uburenganzira bwa muntu. Yego. Kuki atari yo yatanze ubwo butabazi? Kuko nibo bari kuri tere bari aho ngaho n'ubwikango ari rwose kubera amagrenade yari anyanyagiye mu mujyi wa Uvira, kuko nko binjira mu mujyi wa Uvira ubwo byari ku itariki 8 ndumva narabikubwiyeho ubwandi intego bihaye ni ku munsi ni iminsi 10 itariki ya 10 baraba bafashe umujyi wa Uvira ndumva narakubwiye uko byifashe ariko nibwo grenade yaturikanye umumotari. Bivuze ko bagiye bashyiramo za landmine mu mihanda. Niko byari bimeze rwose, ari nayo mpamvu iyi AFC yagiye ikomeza itegura iyo mitego. Yego. Naho kugeza ubu M23 mu itangazo ejo yasohoye yavuze ko idafite gahunda yo gutera Burundi ndetse ko yiteguye kubana neza n'abaturanyi babo bashya hakurya mu Gatumba. Kugeza ubu byifasha gute Safari kubijyanye n'imibanire y'abacunze umupaka ku ruhande rwa M23 ndetse n'abacunze umupaka hakurya mu Gatumba ku ruhande rw'u Burundi? Mu bigaragara nta kibazo gihari. Yego. Biragaragara neza ko inama 23 nta kibazo na kimwe ifite. Yego. Ndetse yego bari ubona ko bateganye bahujije urugwiro. Yego. Ariko nyine nk'uko tugenda tureba uko byifashe, ingabo z'u Burundi zirasa naho zifite icyo zokeje bitewe n'uko bari ku mujinya ukomeye cyane bitewe n'uburyo bakomeje kugenda babohereza abasirikare bafashe amatepa. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, nawe ushobora kureba nawe ukigaya ushingiye kuki? Ukigaya ushingiye kuba umuntu mwasaga nk'aho muhanganye ndetse utaneza kuri mu gace imirwano irimo bagushyikiriza abo wihakanye mbere, kuko ingabo z'u Burundi zisa naho zavugaga ko zibereye mu gihugu cyabo ziri gucunga umutekano, none bakaba baragiye babasanga mu bice bitandukanye by'iyi side Kivu. Naho kubirebana n'imibanire ya M23 n'abaturage kugeza ubu ngubu ubwo binjiye mu gisagara cya Goma, ni igiki cyahindutse? Dore ko abaturage M23 bavugaga ko igiye kubataba, ni igiki yazanye kidasanzwe kugeza ubu? Nk'uko nabikubwiye, yego, hari
ubwoko bwinshi bw'abaturage bo muri biriya bice ndetse muri biriya bice bya Ruvungi. Yego. Aba abaturage bo mu bwoko bw'abatwa bapfuye cyane ari benshi. Bw'abaki? Bw'abatwa. Yego. Ibyo umuvugizi wa 23 yagezeyo. Bishwe nande? Ni ibisasu byavaga i Bujumbura. Ubwo ni nyine mu ntara ya Bujumbura, ni muri biriya bice bya hafi na za Cibitoki. Ibyo bisasu koko mwarabyumvishe cyangwa ni ibyo mu Ventura yo yatangaje ubwayo? Byarumvikanaga kuko byavaga hakurya nyine. Yego. Kuko bwari uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe uburyo kibasha inyuma 23. Yego, Bwana Safari, rero ndagira ngo unyemerere dusoreze ngaha, ubwo tuze kongera mu mwanya n'ubundi tugezaho n'izindi update kubiraba bigezweho. Yego. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, hita ucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.